A very good evening. Northeast window की dialogue असी meaning ताबरी पुना मकपो हान बमक तद दोंगी होशियार ले मतों ब्रह्मना पुना मकपो तराम नोक्से बगलों ने नई कोपना करुम जरी ngasi Northeast window na khana ni ne widong ta pokat chari bang asi topic Manipur gi rajniti da MLA kungama thoi gi nonglei hariba topic asini khoi Manipur da president rule asi tha ahum susil lakpana maram oirakanda khoi president rule asi shu mayamna expect toramba dumak phangdadana masina ahongba porakadra haibagi mayamna thajarambadu masina ahongba amata poraktabana maram oirakanda khoi Hazik lariba pibam sida hanagi khoi popular government ama miyamna khallakanda khoi popular government ama lehen biu haidana khoi Prime Minister Narendra Modi amadi Union Home Minister Amit Shah da khoi cherol pishin khi hairiba khoi cherol aside MLA kungama thoina khuyek pikhi hairiba MLA kungama thoya sibu represent tawduna khoi MLA ahumna hariba khoi Prime Minister gi office amadi Union Home Minister gi office ta chatuna cherol asi thimki hariba khoi represent tawduna chaliba MLA ahom dudi Wangjing Tentha Assembly Constituency gi MLA Paunam Brozen Uripok AC gi MLA KH Ragumani amasung Hianglam Assembly Constituency gi Dr. Yumnam Radesham yauna MLA ahum asina lengak semjarage haibagi cherol adu Prime Minister Modi ki office amadi Union Home Minister Amit Shah ki office ta khoi chatuna cherol asi pishin ki hari basida khoi MLA kunga mathoi sida BJP ki taraga humdoi NPF ki ahum NPP ki ahum independent ki ani punna khoi MLA kunga mathoi na hari ba cherol asi pishin ki bane adumakpu lairiba hazik president rule asi na maram moiraga president rule asi thahum pharakador pasu masina ahongba mata poraktrabanina akhoi gu popular government ama semjarage habani adumakpu hazik pisaluriba cherol asi na maram oirakanda khoi popular government ama laibasi ki possibility oigadra oiroidra habisi ki matang da khanani ne na bidamta hariba topic asi khoi pugachariba topic asi de khoi tongan ba panelist ahumna saruk abigani hariba panelist ahum sakaminga kona na taksabu tanja dum tang mayang famda thamjage ahan badai khoi gi oja Hemant Ningomba senior journalist oja Hemant Ningombu studio taram nokchari ani subadai khoi gi oja Tomcha president amba oja Tomcha bosu taram nokchari ahum subadai khoi gi oja Sankasar social activist oja Sankasar bosu apo studio taram nokchari yam nungaiji akhoi gi matam gi oiba Manipur gi issue da tangai phadana khana hodaba yadaba topic asida isa gi achin matam khara khajitang kai thokpiduna haiba topic asibu mapung phan bigani haina lengbirak pogi damakta hanna Northeast window gi mai kai dagi haiba khoi gi ja homakpu thagat pa phongdok chari akhoi gi ngasi gi pugat ba topic Manipur gi rajniti da MLA kungama thoi gi nonglei haiba topic asiga mari leina bi han bawang si ai khoi gi ja Hemant Ningomba da lakjage oja Hemanta akhoi gi haujik MLA kungama thoina piriba masi khuyek sigi matang da kungama thoisi akhoi hana popular government leiringai gi matam da su hana gi former chief minister si moral ground da resign tawhangada bani haibagi adum adugi matang da khoi gi Delhi daga kem tawdana chakhiba dugumbagi madugi party dumakni haibada haiman ba thoklaroi da ba dugumba amakhakni masida khoi aina oja Hemant da lakchani ngabadi hanagi dugumlaba popular government ama leiringai da
tangdu leita ba purak pangamdre nena ta ba ma purak pangamdre haidana lairi adumaku ngasi khogi tongan be MLA kunga ma thoina khogi piraga akhoi amuk hanna khogi popular government ama lehen biu haidana thazali bisigi matangda hauzik makhoi kunga ma thoi asina sigi manungda akhoi lengak shemba ngamgani habagi thazabase oja masigi possibility se leibra oja kamai to sigi matang je jang tang thambi akoina khogi political gi maramda politics ki maramda nainabada yamna khoi othokpa yaba mayam ama lei ado khasu sangi ado developna khoina sumbi yengbada ngasai ki khogi miyam ki pressure ama lei haibasidi mayam su lo yarangune khani akhoi su adum yajani kari gi no har kanda akhoi person manipur person rule thambasi yam namak maram sai se akhoi na adum हारदगी हाउना हायरगा लाई करिगिनो हारगांदा न्यूट्रल ओइबा पोट अमखक तोरगा नाकत अनिसी वारी सानबा यारगदी यामेना फनी अखोइगी मैतैगी मरकता न्यूट्रल ओइदी हाइबदी नतेको न्यूट्रल ओइबा सुदम यावदब नते यावी अदुरगसु अखोइ नाकल अनि खनरिबनिना काउन की खनरबनिना खनरिबा पोसी यंगगदी सेंटरना मयाइदा लेपिरगा वारेशन पोरकदा हाइबसे अहानबदा अखोइगी अदुम थाजबा म लैबा अदुना मसी मतंग याम चाइ हाइबा पोट अमा अखोइना लौई नंबर 2 दा कमाइ दोगेबो crackdown torkani hai ko military crackdown torkani na koina lawi si lor kanda ab sai khulai paiba ko ki gi wo ro am wo ro toro sigi si tamna laksalakani na khalle adu ma'am sim leire aduga then matam yam sang na thamoi manipur gi irang si tha ahum gumbada losan gi dong mali yanar kadong mali ga na sum khalu ma'am am leiba do hojik ti ka dore matang kai thare ba ko oi ba por si am ta le ta ba akoi hana su akoi manipur gi miam na akoi center na hai tar ko central government na akoi si manipur gi wathok ne bo harga di miyeng si chang da gum na tawi hai ba se adum hojik se dum mayek seng ba na wai se dum mayek dum seng ba adum senga lakpa hojik se ma tor ga lei na ahan bada ai thamni ado anyway sila kan da akoi na yeng do si MLA kuma thoi sigi manung da mo BJP gi MLA si kaya no hoi mayam na khabi duni kutra ka tare natra then government pai bada di kaya yawi hargadi hompu sigi manung da lei gi da ba madi yawre ko anyway yaw to no sukra congress ki manga khata ne ba opposition da le hori ja tai di government loi chokle ni adu di mi yakhai gi mari si MLA yakhai mari si lei ne ba ko MLA yakhai mari si da sigi se soi khomba nangdaba adagi tawningdaba yarom gani mayam ko adagi di oiroi haba khanbam yarom gani mayam ma oiroi maram su leiba aduna ni ko tawrising je ada khwaidagi luriba pot amadi masagi akhoi kuki gi MLA tara se masi soi to su yawde aduga government semba sida yawgada yawro dai su khangde sineba ko khwai luri factor di moi tara gi factor si yam chaw factor ama oineba ko government ama semba da habadi hoje akhoi nang to si manipur da government ama semba gi tanpham ama labra haragadi kanana hai lai hai biya ne bako no kari gino hai du se PR phangi miman ta de khoina khanba mayam ma lami thong sem de adagi di irang nemda de lami phawon de natra adagi mara lai mi mayam ma sarak pi ni pi de natra ar sokudi ka mena ma lak matam yare sine mayam hari jing de ado akoina yeng mayam na yeng ka do jidi lai gatori ba government sida cookie si yaw wa yaradra hai pot ama lai ba ko ka maram di ko kino cookie he je kaino anga sagi MLA tara ni lai si MLA tara si pangan kan ga pot ama ni tara du na kan banate ko tara ma sing du ki kan tara du kalle ha ba ni ko mi ya khai gi hophu gi man da tara mana government semba yaw da di people's ki voice lai ti ha ba na tro adu di yak ta bani na center na dum hangani no isibu BJP gi am ta yaw di da kari gi no ka do gi akoi cookie gi am ta yaw di si kari gi no har kan da government ama semna na bagi machak ama an makada fail oena lawe ko si tasengna khom khoi moina kholaga puwam sange ado sangbasi ngamdeu ma ujude ujuke di ngamdi haiba tai ko aduna ni leising je aduga anyway ado akhoi da khangi hojeki yengasi government ama semage na moina hariba CM si ngarang pisan bani natra ngarang pisan bani soi mayama kumathoi tawi kumathoi do kana yawa kopa ma tawba amun manungda leiba linggen manaba manda to se ko akhoi ni ngai di maram sa ba pot amani sisu
मोइना क्लेम तौरी मरम चाबा पोट अमनी करिगिनो हार कांदा क्लेम तो हम ओंदी ओनै को आई लाक्सके क्लेम तो हम ओंदी ओनै कइनो हाकादा गवर्नमेंट अमा सेमजगे ना क्लेम तो बसे हाई बसा बसे समन बियोन हाई सपसे यूनियन होम मिनिस्टर हाई दो नते को कॉन्स्टिट्यूशन की कइनो मतुंग मिनादी मणिपुर की गवर्नर दा हाई गदबने क्लेम तो गदबने कोई एमएलए सी सोइसिदा लेरे कोई अतैसु लोइन मखोय सगले अन तो कोई गवर्नमेंट अमा सेमगे जे हाई गदबने को अदो गवर्नमेंट से गवर्नर दा हाई दी को पियाल को पियो गवर्नर दा हाई गदबने को अदो हाई दी क्राइ दा हाई मागी सागी पार्टी दा चले को आसी तुम सुमी लाले है नते को गवर्नमेंट अमा सेम बाय सी कॉन्स्टिट्यूशन दी गवर्नर नो हेनबई वानी अदो पोटी मा सानागदो पोटो दी असुना खंद लइबा यूनियन होम मिनिस्टर नो सानाई लांगतने को लोइ खांगे को अदुना यूनियन होम मिनिस्टर दा हाई रे मणिपुर की मियाम ना अहान पियार लाख मतम ददी यामना हरावरमी कइना कादा अखोगी लेबा थाजब मयाम दो लोइ फंगने ना खलमी अदो हौजिक थाजब सिंग दम ता फंगद्रे अदला कानाद्रे अदुना हौजिना मु मियाम सिना मु अखोइदा एमएलए सिंग सिदा गवर्नमेंट अमा सेमनब मतम भोग थाई सिने लाइज मतम भोग थाई सेमदबनी नोइ सेमगेरा सेमोइरा सेमोइदो डिजाइन तोरो तो गाइन हाइरे दना से सुम मयाम अमा लेबनी ना अखोइदा गवर्नमेंट अमा सेमगा अखोगी मणिपुर दा लेबा तंग दुले तादा बसी इंग तमना फिम लाहनना बगी खुदोंग साब अमा पिबिओना हाइबनी हाइलिसी पार्टी की लुसिंग बा मोइना अमदनी हाइना अदो हाइबसु याय देन अदो यूनियन होम मिनिस्टर पल्लबनी ना होम मिनिस्टर हाइ वक्तदि लाले सिनि होय हाइदुसिना लाले सिनि अदुना सिगुम्बा मियाम की वॉइस लहनबा हाइबसी एमएलए सिंगी ख्वाइदगी मरुइबा पोट अमनी तौदो यादबा पोट अमनी को होजि डेमोक्रेसी सिदा मियाम की वॉइस लेतबसे मणिपुर दे नत्रा मणिपुर बुखन ngai सिजि अन मणिपुर द मियाम की वॉइस लेते अदुना वॉइस लहन गे हाइ तारगदि असेंबली लिंग बताबनी असेंबली लिंग बाहाबसे करिगिनो अमिसाना हाइबदि माना हाइबदि स्माय हाइ क्लेम तौरतबदगी गवर्नमेंट अमा सेमबदा मसागी कॉन्स्टिट्यूशन की ओइबा अकाइबम लापन मरम अकाइबम लाम लापन मरम ओरका द गवर्नमेंट से ताइ फदना पियार थबनी अखोय मणिपुर द पियार थब पामदे अदुना पियार से या कुदक्ता हेक्ता नोंनिनि सिदा तरगन मिकुप्ता ता लखोकनबगी थरांग अदुम तौरग लैयेना हायबको अदो लैयेना हारगदि मियामना नागोय खलबा मयाम मा हारगा कोर्ट की नुंगी अमगी मयाम अमा सुम लेरबा मयाम दो तोथोगा हौजिकति क्लेम अमा तौबगी तांगाय फदबा लैरेना अखोयना तुम हादे होना हायबको अदुना देन कांग्रेस की एमएलए मंगा बोक्ता हाइबिरदि फदमने गेन अखोय हाइरमिनेको नोय मंगा सो तुम क्लेम तौबियो मरमदि ngसागी एमएलए मंगा सिना नो कॉन्फिडेंस मोशन पुखरकनिएना हाइबदा गवर्नमेंट से काइमना अमन रिजाइन तखोलैमनेबको पार्टी से काइ तारे रिजाइन तखोलै नत्रो अदुरगदि एमएलए मंगा कांग्रेस की एमएलए मंगा सु मपागन याम कल्ले हाइबदि मोगी मतुंग दबी मयाम अमन लैय ताइ नत्रो मोय मसेत पुल्ले हाइ मत्रो गवर्नमेंट से करी पुल्लु दोन सिने हुजु पुल्लु सिनी आइ दखोय हाइंगिदिको सुना कानो सेमद्रे सेमंद्रे अदुम पुल्लो सेमो सेम यादबगी नति सेम याब रूल मयाम ले नियम याम लैयबको अदुना मियामना ओजिक्ति येबो सिगी सिदा एमएलए मयाम सी यावरिबा मोय कुमाथोइसिदा एनपीपी यावरिनी एनपीपी यावरिनी नत्रा बीजेपी यावरिनी पार्टी की येंगुरगदि सुरे गवर्नमेंट सौपद याव पार्टी से लोय सुरे नत्रा अदे अतेन अतोपमना सिंगजु यावरे तमजु यावरे देन मसागी अखोगी निवल मसाबो यावरबनि सिदा यावरिस नत्रो सि यावरिनेबको सि मयाम से लोय सुरे कयाति सुरे हाइतारको मसिंग दुदि अराइबनि मसिंग नंबर दुदि अराइबनि आई कन्न लुना खदेबको मरुवेरि मसाई गवर्नमेंट अमा सेमन गद्रा सेमन लोइद्रा हाइ काजिदा जागी यूनियन होम मिनिस्टर ना येंगुसि कइनो मोइना हाइरिसि मागी मियम से मिसो ओइना हापके हाइबो फमदि नत्तेबो ओइरमोयबको मणिपुर दा पर्सन रूल से लौथोगा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबा याब मतम ओइरब्रा ओइदिब्रा हाइ पोट अमा माना खनगनि खनबसिदा क्वेश्चन अमसु तौरे नखोइदा अखोइना थाजब थनम मया अमा थाजबदो होजिक्ति ओइद्रे ओइथोक्त्रे पियार थमगा फ्री मूवमेंट लेनी तो लेंगमदे नत्रा हजो ngमदे नत्रा अदे वारी सानब फोर तांगमदे नत्रो नोंगै पिखलो पिखते नत्रा सुम मयाम अमा अदुम हानरी अदुम हाइरी नत्रो अदगदि मोगी तौरोइदबा डिमांड अमा अदुम तौलै सेपरेट एमिशन डिमांड अमा तौलै हादोन बंगमदे अदु मनung मनung दा वखाइ मयाम ngangi si mayam sinebको अदुना अखोइना पुन्ना येंग बकांदा मणिपुर दा मियाम की वॉइस लहनबगी तंगाई फदबा मतम यौरे को अदुना एमएलए लेमहोरी बातै दुसो को अमित शाह की दब हाइगेरा प्राइम मिनिस्टर दब हाइगेरा हारो यानरो अदुगा क्लेम तगदबदुदी आदनति को गवर्नर दनी गवर्नर द हाइगदबनी कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिननी को कॉन्स्टिट्यूशन ना हाइजे गवर्नर द हाइ हाइबने को गवर्नर द खोइना खबा क्लेम तोरबा गवर्नर ना गवर्नमेंट सेमन गे सेमल लोइजे मान ngमक्ति
ai sama lo sama ngam de kai na kana mi rule da har ko ni na rule ma khada le ko ni na adu di man ngam de ko ngam da po tu la ka da di nam na sama po so dum yai ka di matung ina ai ko split tawre ha se ko split tawre BJP de le roi ha ka tawre ai ku ma thoi tawre hai wari bo ko kuni thoi tawre kulum doi tawre machine le re hai ro ne adu di edi division lo na su ya ba kang u ro mo ne na tra ya ra ga di ka mai tawni ngasagi machine du surka da ka me na sama lo di ya ro e ko adu di ami sana su parliament ta hai rabani na ujikti yadre ba ko gabe na ma semen bagi matam se adum jawre na lor kane ba ko aduna ami sada hai bi mota amusa na jeri president ta agano da india manipur governor da hai biro CEO ina thajan biro party yahon biro natra oje party yaw di MLA hakari natra party su yaw biro party si mayam khabi na party si BJP di am saw bani ko party something yaw biro aduga miyang gi voice la henna ba thabak sida atai tai suthana dawre ba MLA mayam su blue option biro leader ha ba di noina phane yam na oining esu oyaro ko noina phane yam na oining ena sok tho su oyaro karor lising ma pira su oyaro ko kanano har kan da sana bi ni ba se BJP gi adagi moina mayam gi phagada ba ma yenga ama habak pai si hona bi ne ba se congress su samani ko se adum habni ar regional party swai do werga de ba ko akoi mayam tan khal laur khola ma tawa ma da bo hen jerga adum miyam i hona su do hen ba ya ba ko adum masung national party da ka sana de aduna ga khoi gi di kholaw le helu miyam kholaw le helu habani ai popular government ma lingo habani ai swai thamjage okay thank you very much oja ai makha chathaja boine oja sanka sar da laksage oja sanka sar koi hauzik mayamna expect taunarambasi khoi handak phamkiba parliament ki budget session gi matungda popular government ama semba ngamgadra haitana sumyamna expectation taunarami simaksu duma ngamdadana tokre dumapu ngarang hairiba khoi MLA kunga mathoina home minister amadi prime minister gi office ta chatana khoi kunga mathoi khoi siga yawba GSA pisan kre adumakpu hoji khoi oja hemantana sudung thambiri hariba GSC constitution gi matungina di governor da pigadabne haba warolum su jana thambiri sigi matang da oja sang kasar gi mota habidi akoi gi popular government amagi leader ma khalak pa habisi akoi masida phani amna tawraga su ngamoi masiu makoi gi high command gi Mr. XY haiden makhoche thilakanda maduda semba ngamgadabani haiba warolum su thambiri aduga akhoi miyam gi voice amala agadi leiriba MLA singsigi turning point je kitang lakadra haibagi thajaba makhsule oja sanga sar sigi bitang de jagi bo thambini ngtang thambiu lema hojiki manipur gi political scenario haiba tare duga political ki manipur gi political hoji drama se ko yamna angak pa ma oina amatham matham dum lae aduga drama se yamna phajaram laga hojik se adum yamna phajada bo mong da dum nem tharak pai tare yamna lila sanaraga lila eta phawraga yam phawram laga last da mi yeng biningai leitabdo adu mong da hojik se lae hojik manipur gi drama se ko drama se kamai no hairaga hojik manipur da PR thamli base pra dissolve tawraga thambanate aduga kari kya mut thambanoiraga former chief minister duna resignation tokibagi kari umba ma grade down tawraga kari umba crisis ama tawraga tawkibasu nataba haibtare we think the party da adu ada khra leba law and order ki situation se kaino tawrakpa potu da mayamna adu ada hainrakpa aduga ngasai gi leiriba conflict se sum normalcy puraktaba restore tawdaba ko sigi potu da chief minister na ai resign tawrage haidana personal resign tawkibani aba resign tawkiba mat kutak tu da leadership to government do aina form tawgani ai tawrage haiba claim du kanana su tawraktaba tawraktabadegi matam khara PR se thambane haijariba adu hoje jaimantan na haibu du chumiaba hojikti kana kumba XYZ na homba chomba na ko mapu supporter phajana leire hairadi maduki supporter singduna phajana support ama yauraga governor da aina akoina government semlage aina semlage haidana claim tawbu ya haba adu chanabi ne haba mana MLA kayano mangonda support tawriba leadership ama leigadaba ne haba ko marak tu da aduga ai government aina form tawrani haidana claim tawgadaba ne adu di claim tawbuda khran objection tawgani or natra governor na madugi confusion leiraba
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ABC ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯍꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯦꯕ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯁꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ MLA mayamna amu Union Home Ministerda adusu Prime Minister natabako Home Ministerda amu akhoi the popular government ama thambio haidona pisale pisalba marondu da public interest da haye one ko adusu yauri aduga situation se yamna phajadaba mongda lakadabagi mongda su uwe aduga kari kari no khara yauri ko madu kumba mayam degi akhoi the popular government ama thambiro shembiro haidona ko adu eredi sidasu confusion chatpana Prime Minister ki head government na sida de head se Prime Minister ne ko adu Prime Minister da mu haida bi da Home Minister da khakta akhoi se tum haira ga leiba kumna dum tawbo ko adu party ki Home Minister se kanano BJP ni party ki waina haibra hairaga mu 21 du da party atop so mu yausali adu da akhoi di controversial grant layabo ko adu ga mu hairi bu da government popular government ama sembio haiba khaktani mabu chief minister oi hello hanagi restore oi hello natra mabu da makhunda aikon support tawre akhoi leire haibu munna taba aduna masi home minister na su sigi aikon da hairade reply se papi ga da mande maramdi moi application do yamna vex oi maleba ko like oi maleba yam controversial oi bo potu leba mr hombo chauba da akhoi MLA 30 sina 20 sina support tawre mabu kaino tawbio haina directly tawro de mu phaba directly tawde indirectly dum thajale ko adu application do na kaya wait legadra leiroidra haibudu pot ama leire lema ko aduga sigi hojiki hairi bokumna asigi Manipur da Prime Minister na lakte hairasu adugi irang da mana silent toy tar adu chuna topic amane but government asigi de Prime Minister ki role chon na layaba adu ma di side da s tongana side amada tumina leiraga some Home Minister the Sinakibu Potuda, Jaleba, Ama Hero Home Minister Hirebo, the Home Minister Damu Unare, the Hoji Home Minister na Shemba Yabatoge, Hibatara de Hana Torum Crony, the Home Minister gave Magi, Ayi Wakan the day, Magi plan Amaleram Ganeva, plan like digging a CCS minor, sing the Dana Lapaneva, do the PRC Lapaneva. A Jushumana Gadai, my cake Gadai, the Lepe Habisu, a Quina Dum, analysis over the quick Kangeva. I don't know, Potu Yamna Lueva go. I don't know, CD. The same hyper the same problem say a quite national party way begin. Party say a Chauba national party way beginning. I don't know. National Party the layer majority when a labor nena, but moina application Tama Pirasu, Poche. Heta yaro but lap allow ilai na toy a regional party mo where the why the decision low way up go see huji regional party the majority way the towner the amagama chinner campaign towner go came towner ga public na pressure piraga government sem the way then tawraga na put the moi sem the way adebo leadership crisis legislation amana tok to suno go aduna hana ojari sangna sem wearing the dak tawraga okay ojani pamachana speaker oiraga split tawraga Manipur State Congress Party ne sem khibido adu regional ama sembadegi ma anobo government sembang ambane haijariba adu same party to leira kanda ding amoeba maramdi huji Congress oisnu BJP oisnu heta semning ne semba yaroeba maramdi moi gi higher authority leirieba decision se sida lobu yadieba sida aida adu tawning aina heta miaman leadership tawthora BJP gi MLA mayam du ma bu taw herso ada president JB Nada na go adu yade hai moi concern leite ko ado songi president in state ki president na mu side amada chalam khradi ado home minister hai bise home minister ki chaujaba khang na thaba ma se BJP party du gi head ama oiba de gi ni haba moi na kan home minister hai bise ko chumna home minister oi hai bi gi khak na te haba but among the BJP parties ko adu da su ma se one of the young powerful hai batare decision making the yawe ba aduna party ki mi du da tum moina kala ga leibu di shwa yaro eba adu na ngasai gi party du da muka hairi ba NPF khra yaure MPP yaure tongan ba kha yauri adu ga cookie di ambon shwa mu yaudre hairi bu da cookie mari ma yauraga jointly khra na yadre su ya bu mong da loina amu tawradi madu ama atmosphere ama mu phajaba adu jikki hanagi
crisis government lehandaba aduga PR thamba resignation tawkhiba haibise cookie na disturb tawbagi cookie na yadabadigi natra adu ada tawbadigi tawbune haba adu de huji moina anobo adu oise ada haise kanda de jointly effort ama chang haba adu huji ki mi kunma thoidu damu cookie gi se yaudre haba ko aduna aidi cookie gi ani humkhak to were so yauradi madu weight lega daba haina lowe adu na ma were aduna huji haibado home minister the pisale haiduna mase effect yamna leroi ai wakhanda go adu di chumna dum dak the pisala ga pibani unaraga phajana discourse tawraga issue je kamai tawsara khojara haina long marathon discussion tawraga influence tawnaraga acknowledgement tawnaraga idea do exchange tawnaraga yanaba ama oiradi phaba sidi just application du ne bago adu di akhoi any organization amana su chalaga adum pisan ba ya ba but waiter home minister na phajana pagadra paroi lu na logedra loroi dra bi question am khak chang ne bago aduna di akhoi na yamna confidential oina nainabadi yaro chatba yaro lema ko aingon da hairo hairadi adugi portion am lere aduga niom ding sai haibidu ni ta sengna hoji homba chauba na oiragera support lere hanagi du yadre party menung da tholosu amana yame hairase mr a da tohla sir so mr a da support MLA na kana tawba haiba strength do amu ullaga madugi strength gi power do na madugi strength do na governor da JP sanga da bane ko aduga mana house da floor da test tawga da bane ba hare asmai na claim tawre adu di haina adu na government semga da bane natana dum home minister da ada da JP sale khole haina na madu na government sembadi yaga da badi mande manung da kari lebra haidu de ai khangde ko adu mai na yamna luba phifam da adu na hoji tori bo mong do idea du mai na uwe aduga ani suba point da hairi ba akhoi gi hoji manipur gi leiriba kaino sidi mayam na khangre adu kamaina akhoi gi hairi bo potu show tonare MLA do kana kana no kari no ko karamba party karamba no haibagi potu da adum show tawraga leire aduga hoji aina loisan bada point ama ha haining badi ngasai haibadu na part amane ko ani suba part chena hoji cookie gi MLA tara se tongana thamlam se haba adu da 50 to da ama leitre ba ko 49 se leiri ba hoji 49 MLAs ne ba adu di 49 MLAs se da mu strength yenge hairadi at least 25 ko 2060 25 yoga da bane ba natra I say Amisha ne haina loro ba I know where the madugi response to Zahimanta ko adugi strength amu calculate to bukanda speaker yaudresu adu 24 25 oiga da bane haijari ba adu na 49 MLA sida mana majority samu utka da bane government sem kro sembiro adu toro aibse adu hoji 49 sida 21 khakta na signature to ko adu the majority oibra oidri ba adu ne potu ko adu hoji at least 25 na tawradi sidi MLA majority singna ko pressure pire sidi yaraktre haibiki madugi influence ama impact ama di laigadaba adu hoji ki potu di cookie gi di tongana thamgrese moi di adu da la hona moi yauraga su yaudra su ko tongana thamba kanda hoji leriba cookie yaudan laibese da MLA 49 ne haijari ba adu oiradi 49 sida 21 khakta na signature tawradi hoji PR thamo haibagira natraga atopa ma leadership aduda moina tawribada yadaba atopa ma purake haibadara sign ta hodaba mayam haibatarane majority ani ahum se drop tawkhrasu ko 25 MLA sinadi moi asida yade haibagi lomda chakani aba adu 21 du MLA du na pisan bado 25 di soi tawdri aba natra adu di numbers do 25 MLA soi tawdaba remaining habitarane MLA sing na machine yam lieba adu already home minister do na kamai na decision do logo do no haibo pot sil laia ko governor da la so adu mangai adu governor gi di kana claim to khre de assembly ma kaura ga mana floor the test to bai ai madu di chana bi ne ko adu bu ngasai BJP gi manung da wai khibane na madu tongning da gi pot sil lak ne ba adu na hoji ai wakhan da solution se bak lawe the government so heta semning and puse sembe yaro the center na directly mase loina control to khre adona center na tawning ba matam da natra moina choice lei bu kanda ema oi han gni ai kanda dam oi han ga da la ka da ma le no ko khalaga maram di
NPP की MLA मंगा तरु खक्तनी मंगा खक्तनी NPF मंगा खक्तनी सिने करिसु तिंगम लरोय मेजॉरिटी दि BJP ने BJP सिदिंग असै पार्टी की गाइडलाइंस ता मादु की प्रिंसिपल ता को चत्रसो मु पार्टी की कैनो ता चत्तबदि मु यादबा मोइदि अखोइना मादु चलोइना हायर अथॉरिटी की कमांड मु चत्तब कांदा हुजि BJP की पार्टी ओइना MLA ओइना लेबा यूनिफॉर्म सेट पनेना मादुदा अगेंस्ट तौबसो मु ngamloidaba adugi ne poto aduna yamna go luba mong da lei aduna ngara moina pisan bado 25 26 MLA na soi tawraga directly Mr. Eda lead among the same akoi support to haina hairaga chagadabani sidi kana no hairisu khangde haiba ko adu kari akoi gi pakhum puibuda ama leina nang kari tawninge kari chaninge ai khangde da अदुदी करीगी हाइबनो नंगना चासे हाइबदो अदुम तौरो हाइब तारदे फरेने गवर्नमेंट पॉपुलर टू सेम लगे हाइदुना अमिशाना दोक अमा तौरोने अदु यारब्रा छि क्वेश्चन जे लायबो को अदुदी फरे एनी ममिंगदी पनिंगदरे आइनी अमदा हाइरिबो मनुंगदेसु यावदबा अतोपा अमदगी हानादगी अदुदगी हाइना अमा पिकअप तौरगा फरे नोय लोइना पाउना सपोर्ट तौरो जे सेमान ओइरने एन हायंजी अमिशाना डिक्लेयर तौरोने को अदुरदे हुजिकी दु यारब्रा से पोइस असी क्वेश्चन जे लेयबो अन चैनल दी खितंग चुमना चाहनिंगे गवर्नमेंट सेम से हाइब तारदे गवर्नर दा MLA कुंथ्रालुरा कुन मंगारा चंगलगा अखोय गवर्नमेंट सेमलनी हाइदना क्लेम तौबदुना गवर्नमेंट सेम गदबनी द हुजिकी पोटसिदी पब्लिक न कन्ना प्रेशर पीबुदुदा खितंग सबसाइड तौबो ओइना अखोय जो से तौगे न गवर्नमेंट सेम हाइरमी अदुबो सी कने तौदबने हाइबिगी एक्सक्यूज रा एस्केप रा खितंग थिबो ओइना छु उबा को अन आईडी स्ट्रेस रे द तौहनिंगे मनी पॉलिटिक्स साइसिदी फाकी तौबो यादे दिस इज मसिदी अखोय फाकी तौरगसु यारोय अद डायरेक्टली होजी मणिपुर लेरिबो फिफमसे यादरे मी सिंगना पामदरे अद अखोय MLA मयाम सिदी माबो सपोर्ट तौवे दुना थुना गवर्नमेंट अमा सेम्बियो हाइदुना को डायरेक्टली क्लेम तौरो चखिबुदुना पीपल की अपेंबो ओइगनी अदुमाइना नतना सुमाइना सानबसिदी खंगदब मीनदी फा तारोय अखोय ओजा अखोय मयाम सिदी अदुदी अखोय ददी यारो हेबो अदु डिबेट तौनरसु मोइ ngamo हेबो को अदु पोतनी Thank you very much, Oja. Yam na marik chumba warol thambiri. Makha chathaja boina Oja tomcha da lak sege. Oja tomcha nakalamarom da hauji akogi ama legidraga 49 sigi manung da 21 na sign toroga di 28 neba. Yaning da berom da hen majority se number game da di 28 soi tawdri boja. Adui oi betaraga di tasing namak akogi hauji Oja sangkasar na hairi ba hauji public ki akan ba akogi ihau makhak lak basina तौदा याददना हाइदा याददना अखोइगिदि तौबम थोप थबक खरा अखोइगिदि एक्सक्यूज मानबा मखकी ममीसु ओजा तोमचा तादबनति सिगी मतंगदा तसिंगना लेबाकपु नुंसीदना लेबाकपु कंदना नंबर गेम द चलगदी मेजॉरिटी ओइबा अखोइगी साइन फोबा लौरगे अखोइ पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लिंगगे हाइबा तारगदी मसागी मसिंग सुना लौब ngamdabase ओजा तोमचा मसिना ताकपदी स्टिल BJP गी मनुंगदा अदुमक मखोई मसेनजी यानद्री हाइबगी अचौबा ममी ngasai khoi masigi pauche sing da sudum yauri dani sign tau bagi haibada tau yadabagi warol phoba yauri ba jatomcha sigim tang da jatomcha gi moti kari le kamai tawi angtang thambio da ai mot ajege sengnai gi mot piba ta ba tanja lakpasida aina haining ba ki moina thariba kena se akoi darga saiba tare ko application si akoi yang batai to buti mai application si akoi copy to piba leite akoi mai na akoi media da hoja hai tare ko whatsapp to thaga nar pada hi say to the union honorable union home minister new delhi habani moi kuma to soi tore adu masi gi poche media da pidna khotna copy to to buliti aduna ta sen hai ta gadi masi gi authenticity have tare masi kyam chumno na to kyam lan bano have se khoni gi ngam sang khoi hoji ke pisali bu kun ma to sina khoi gi press meet kuma ma taw dana khoi sumain tawre have du gi de ai madu moti lai ta brand khale hoji ko gi de khabar kagal sing de su masi yam chong na cover to ba u de evening gi de dikhara khoi gi congress ki president na khara keno na khoi gi मोगी मूव सिदा क्रिटिसाइज ओना तौबसिदा मोजी तौब पीडी पिसन बाजार ला हाइबगी पोना मदि ला तो खोइ नै बिदे खोइना मसिगी उबो मतमदा मसिगी थारिबा पिटिशन से अप्रैल की तांग 10 ने
petition ki tarik se aduga pisan gi bagi receive toba numit sina tang kun mapan ni yamna samna habda numit tara mapan ni gi gap ama lei ko hoi masi lejar sino aduga moina si to matam sida popular government ama thambiu haibani akoi government sem ge haibanati aduga ikon ko mada mana haise we assure you that we will work with full dedication and a devotion to bring peace and a normalcy in our state after installation of a popular government habani adana moi hauji government ko semage ko de seman biu habise ko na moina hai na hai ba se ko kitang lan gani aduga ngasagi mana mkhoi na sigi si da yaur go maram se da wa thongnak ba ya ba maram se ai di khare lai ibrahim khalle mana hai ji ka ha kanda ngasagi kana se ko moina hai se common people gi ko kanu sida koi ga mona irang ji tholoka dra habiga ki bi lai aduga civil society maya amona PR impose to sigi mayuk te lai haidana koi na hairi masi ta seng na haita ga di PR na la akan da thapuk phajana tawde habidi yai adu PR impose to gi dong te di president ru lok thok piro na haibu mute di ngasi hoi group ama ai masu di ta de da koina thengna de ko smaina PR lok to habi ki pochi thengna de to to bamna moin hai ji ko installation of a popular government ama thambio kaina koi gi yam kana koi gi kano mayam amna civil society organization mayam amna popular government ama thambio kaina yamna demand yam tawre ka habsidi ji civil society organization mayam na tawri besti manipur da thoi be iran se loisallu masi control to haiba rom da di thoi aduga popular government thambio haidana koi political party Kangbu ki ko rajniti to Kangbu ki dong ta koi kan civil society organization ma am chong thoro tawre habi mong man ba ma se udle di moi na ha je ko the organization have started organizing public rallies street corner meeting instigating the general public blaming the ruling MLAs for not staking claim to form popular government and fixing responsibility for imposition of president rule in Manipur gaina ai ko civil society no bu smai bu taw gibrani civil society na bo ai president rule se kana na pusalei no ai masi responsibility fix to gidom ni kasi oxidi akoi masi ta de la hojik tawriba kana irang je kana na thon bono ke to hon bono masi control to masi gi dan DPU ka bi tai ko adu president rule se Manipur kana pusalei no ka hai bumba adi mo moida adu gi marak thana koi gi kokomi na hojik se even lila thana gadaba platform bauta akoi kakhat laga wa ngang ba mapam da sat laga awareness pi ba haigadra even tang ahum chahi ani sugadaba sigi matangda kokomi ki civil society organization sigi simadi akoi yam chauna phongna tawba simadi ure ado kokomi na haijeri se kokomi na haris di moya haiji ko ngasagi ko center gi kan asan mirai nai be man ba thabuk se tawbi ga no haibani yam samna ha ko si akoi ngasi khabar jung ya ko india legana mayai de lepa ya re aseng bo mayam khang do ne haibani ba sibo ko popular government la hin bi na tawba movement la sibo ko adigi ngasagi akoi gi kano simoina hajai ji ko moida ruling MLA singsida ngasagi akoi government semge haidana noi ka do claim tawdino haidana moi myam da taine am samna habda leiba akoi gi civil society organization mayam na Manipur dum da chongtho ko torbi singje moi gi kana political gi emada tawbo no holaga adigi masi akoi gi kano da ruling MLA myam se moi ko tan tan re kaina haidi phabu punba ya gi me gi civil society organization se onjal la ya ba gi potom kap si moi hain inde ba moi na ja habi abasi ko samai tok na koi PR lakib se moi so tumhari welcome to PR mathok to gre noi mathok to gram ni na noi to akoi government am sembi habi de sem sam ha ma habi ado bra kari dum ta civil society organization tai ne no civil society organization to sidi moi gi political ko to na te ha moi na hai so center na lakra ga hu mi sem kai nai ba man ba digi mai ai de lep to ba man ba nakan na ma ka ki mi sem gi ba man ba adugi pot to dai ko ji hiu ji hau bu ni tang ahumda meeting tau se adu ne tang ahumda tau de meeting ji popular government thamna ba asi ajuna ta seng hai ta ga di ai kano se ko gi kano tau ba ko gi hoji gi soi tau na pisal li ba MLA ahum se masi ko ai di press meet ko mom tau na moina tau si kari no hai da ma hai bum changi mam di kano no moi hoji civil society organization tau ji ko community tau ji kuire si tau re bo che ko Manipur gi matang ji da na tra adi gi sintha lep na ta aroi ba wari ba lomi na si ha ji moi popular government thamna na ba wari bla ne
ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯣ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯪ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯟꯈꯠꯄ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ PR ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯂꯦꯞꯇꯣꯏꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ MLAꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ CSO ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯩ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ CSOꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯦꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ MLA ꯀꯨꯃꯥꯊꯣꯏꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ Okay. Thank you very much. Makha chathajabu ina I Oza Hemanta da lakchage. Oza Hemanta nakal amaronda kui miyamna hojik president rule si tha ahum phajalakadorabani. Adubu phajalakadorabasi adumak popular government ama maraksida semda bahabasi India lengaki government of India gi makutta laibanina. Masida Manipur da popular government ama अथुबद सेमदब हाइबसिदा इंडिया लेंगाकी बेनिफिट से सुंसोय सोयदना लेरे हाबसिमा हाबदी कुकी मिलिटेंट सिंग से प्रॉक्सीज वारगी दमते सिजिनरे हाबसिमा ओजामेंट मयामना खंगदना ले सिगी मतंगदा अदुगा ngасagi popular government ama thuna semlagana manipur da mangjari basi karino government of India da mangjari basina karino habsigi matang मधुद नतना कोई यामना तान चाबो होइना हानदगी कोई तंपाकी लानहौबसिंसी पुरा मरु फुंगना मुथलगे हाबगी चिंगनाबा मखसु लाकबा हौजिक कुकीगा मैतेगे थोकलिंगगी कॉन्फ्लिक्ट असिगी मरक्सिदा हानगी कैनोसी हाइदी हकजरिङैदा खुद थाजनबा हाइबा अमा लैदना अदुगी ममी मानबा मखसु ओजा हेमंत तारे ओजा सिगी मतंगददि ओजागी मोट से करी थम्बिनिंग ओजा मतंग थम्बि अखोगी कैनोसिना लाइपाक सिगी अखोगी सनबी हाइतारेको अदगिदी देन कॉन्स्टिट्यूशन होई मयाम सिना कनो कमाय दोगेदा गवर्नमेंट अमा सेम्बा हाइबसी तंगाई फति को करिगिनो हार कांदा गवर्नमेंट सिमा सेम्बा हाइबसी अखोगी मियामगी वॉइस लेहंदोइनी आइना हान हाजरेको मियामगी वॉइस ने करिनो हार कांदा अखोगी assembly constituency mayam sidagi MLA mayam si represent tawrine MLA che akoina mi amoina ubeyadi bako mi amoina ubeyadi akoina mayam na chief minister do khormi si chief minister oiba nupar do khorma nate mai phamdu do khormi ne ko man taw adune aduna MLA si kaino local representative ni kendra gi representative ne bako anna moise akogi maut selaga saline bako karamba kaida salino assembly de saline natra magi role si kaino mai mathau si kaino MLA mathau si kaino argada mai mathausi yami za khoina law maker oina su lei adagi then government form moina tawdoini then adagi laipa ki sa thorangi maram da tawdoini then budget man sem doini ada loina mayam si moi mukota loina leiba ngakta ne moina loi tawdo ngakta ne ko ado masagi government ama sembagi thodang su lodraba paralyze oiba MLA ama oina leiraga laipa china kramai tawna yai phadoino hai chimda haina se अखोई की PR गवर्नमेंट से
PR Manipur Miamgi, we Tamu the lady, but then wherever my arms and she, Sama Kangane, say, I yati. I sway and the kind of Ganda. When the Patatongi have a nati, I don't know Maniko. And Masagi, popular government is kind of Miami, mute, Miamke, the Miami, Hopu to Nebuco. Try the governor Laga, then I think you can win we chief secretary, Amakana Bavadi, and Lepak Panda Pontebo. From the Emily Mam's case, the debate on Duni, Miami, Miam, Smine, how do you smite of you do, Nana do not throw. I don't think the boys to Lake have never called the Yati. I don't know. Kadoka, how's the Emily sing say? Emily is Macom good put and have a say, democracy is a puzzle of Tamabane. My democracy is Pataline, part of the arrestable democracy is a part in a book. She can't get the money. I don't know. Masaki, government same dragadi. When the government same says, same dragadi. So we like Emily Car, Kumato Shoita we had it. I tell you, Kadore, man, Marina. Kadore had it. I tell you, the Shanghai PR Pambagiro. We may have that. You say, Bocona in the Zebco. I wear a moy. I call I wear a moy boko. And a PR Pambagis wear a moy. Matang, Sati, and the Canvasur on Bayay. I think then, when the Salibamuin, the Salibalambidu, knowing that the mandatory to Palm D, a who should sing Mumley, who should only have Port of Sudan Bayay. Natra. I think then, Matam Kari Yangi. I don't know, the Masam then Bayay, Bako. I don't know what the Yay. Aduga, Governor Canada, Huida, Muina, Gamin, Ama Shemge, Nasum, what than us, Tatoga Piarsi, Matam Kat, ejection on high targety. Masaki voters in the right, Muina, Matin, high name. Emily is in the voter right, Mali is a Kari Harry on the city. A high name call, Muina right, Matin. I give Pagal Cook, Emilia Pang, the Muina Padala Tamaga democracy, Muina Eres of Tamiabo, Sia Devoco. Municipal public have a Sabin Ubra, Natagana, Ahogi, Pawarse, Kaitare, Pawargi game, Mamas Sana Lebra, Habama, Hangnebo, which we told the Makangu, the Yang, she never call. What's it take it away? Gamen ama saman da wai sa habi do ko Emily mayam singi muina manaragadi union gamena kan tong poti ko mui mo khota leya poti democracy mo khota leya di ad lo su mo khota leya di magi to khaibar lo um le jeri ne ko mai masana ma le jeri ne ko adu hauji te ka dore akoi na khoi gi lo je akoi na chanan bangam de adu akoi na madu in mangak ninga adu ga ngak pangam de adu na maram or kanda center na moi asono mayam gi yenga khudung cha ba lo ga tong dang mo to wi wane ba ko suna ka da suron therapy mayam tore ada sala ga ada akoi Katung Solo, Ahogi, Kari Haruni, Kormuni, Ada Hajaruni, Mokong Paran Noiruni, Natra. I know what we haven't to go, what we haven't to go. Sim by theory, ma'am, say, Machina Kadogo, Shipito Mam Yawi, and Muina. Hogi, don't getting but a horto Mam Yawi, and that's why I don't let them play a cock. I don't know. Miamgi Kolau Yaw state, Ama, where they see tap Fare, who say you. Hanaki, Kanuki, Migi Tang Taran, Dushi the D, Town Paddy. Town Pabachino. Gamen ama Pajana Tawi, Pajana Tauti, Abiki, and lies of the Naina, China, Nayam Matam Yorabanico, Mitrom the Tam in the Aramico, could come to say, Mitrom no Nesukada, Pierre Gamen said, pay another partition down of Yarab. Maggie can just Kangabako, or Masi Oini or my Massa says, a way of Kangabo. Just show them eyes in the Hoina, Oiroi, Kainakada, me, Yakai Hompuna, what no whatever, Kanakadaba, Nagadaba, Nariba Portable, Mui, Anikakna, Manipurgi, Basikum as a guy like Kangamu, the Hata, guy like Kangamu, Kamaleva, Kamai Pak, I don't know how to put them alive. I don't know democracy, the Emily, Marway, popular government, Marway, she never go. I don't know. Constitutional gi aduga moral responsibility punamaksin se Emily the lay ko Emily the lay aduga Emily na ai ka tong ni gai na khoi gi government semoy ana ta na khoi gi ai resign tore gai na he khai ba dedna chief minister resign tore gai na he khai ba se masi gi pot se moi the lady ba moral responsibility do ai khoi yaw di lo ye ko adu ya di nupa ani nupa tho thengna ga dam ne ko aduga pot mayam su le ko aduna democracy se mana tori ba demand se Mana demand to say can Hakada, Mati, who is silent do not to min labor do not action do ne, going to palm the action do ne, she never call. Aduga, Gamen number 7 by Yaba, Yadawi Matama Yobra the Magi, Mangamale, Governor Lay, call. Governor Lay, Governor Cadore, Union Home Minister Hagen. Man, new ministry among the lady of Poramani, Union Home Minister Hybrid Man High to Kanakada, President of India, the hiring name, Natra, President of India, Canano, Hagan, 8 to the Canano, Union Home Minister, Natra, Union Government of the Universe, stories in the other never go. Aduna, Manipur is a kind of Manipursi, Nagasuni, Maite Suni, Cookie Suni. Cookie, I'm the Yaudi, Harakan to that.
ꯅꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯥꯍꯧꯂꯣꯟ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯧꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯕ 5-6 ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ MLA ꯈꯔ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯨꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯧꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯗ ꯇꯧꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ MLAꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯚꯣꯇꯔꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯠꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯇ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯃꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯦꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯦꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ tasengba di hojik to wardi sagai ne yabjani ojor wardi masagi MLA gi machine je governor na thiga da tebo madu house ta lep kadam ne house ta ma bu sogoli ba gano se MLA kya sugi sudage se moina pisale ba kuma thoi se machine lepa yadi ko a assembly da lakane ba moina sama pisala su assembly da lakane ba ko moina ya kai pisala su assembly da lakadam ne ba da khoina yami yamdi na swaida tukati ba yadi ko aduga MLA kharana kamai tawre Union Home Minister Amit Shahada Manipurda Popular Government ama lehenbiu haiba port ama hai mui shemke haidi ko ama lehenbiu haibani lehenbiu haiba adum mashi adum ai adum haiba da yamna kanna kaida bra haina khali aina ko adum mana mui da lusing bakangu haitare ko mui da lusing bakangu di kana sai enkarna su panbi ki ko akhoi gi hana government tu yada ba adu tok da bakangu ma na pangi bodo aduna akhoi da semen biu haira gadi amadu nap chada bani hai ko madu nap chadi hai ne ko adu sidi ka sukai di haidi government seven biu habani X no OBI Y no OBI kanano OBI adu matang lakani habani ko game nama seven nama phare phare koi thorang torge mayam gi the su hainare no ne su haira ban nama torabarina torge adu formally noi ada meeting ama phamuro ai observer am tharagi natra tharage kanana leader oido no noi le thoknaro adu gi thak to yorun na gi labi amane na khoi lobu yai ko adu gi labi du yogdi hujikse adu gi labi du yogdi hon biu habani ko aduna samna harabada ngasa phenama uza sang na hagido swaida miyamgi mayamski kano pressure amadi leire ko MLA singsi noina tawrisi kaino noi kai charge MLA mangra ga thina basu yaw ko haina basu social media si am chaw platform amane astaga hainari mayam je ko aduna moisu khumam lein na bagi damakta ama tawri habi yana ba tawbra ga hangnari si aduma wang amaso hangdaba yadaba pot amala ya ko aina samna hajarabada aina rosinjarabada hajarabada ai thabak amasu leiba aduna ne ko aduna democracy se democracy na demand to se akoi silent nate action ne ado governor gi ngasagi rule center gi rule se masi mahi maya yaudaba rule amaga sapmane jik tawri se ko akoi gi miyam na thamba thajaba mayam se ai loina ngang ba ma loina makti hairo ko sama gi manungda 90 di akoi thajaba thambado mana thabak to ontok te ko koina piar yam chong thajaba thangujani pin daba mayam na pik thalaga akoi thamoi je fullaga lena mane ko ado kayam nuai le piar la ha ka da ado piar la kan da hadaki piar na kan ba piar no mathong khang da piar ma oira koi pumong ma so oira pose asina koina piar si losun ma tam oire popular gamin hena farena swai to nai thamjang okay thank you very much oja I am namerik chumba warol thambiri makha chetha jaboi nei oja sangka sarda lakchage oja sangka sar akhoi high command lepakadaba adugumlaba Mr. XY Z ama hekta oibi yai adumaksu oiba ngamdabagi hojik phawda lairiba phibamsi akhoi lairiba akhoi ruling party gi lairiba MLA singsi still punsin bangamde habasima oja sankasar masi yamna mayek sengna tari ko ja masi punsin bangamdaba sinmakna akhoi popular government ama thambala adumak thindaga doribane boja
Oza Sangha Sarda in a Lakchani, PRC Lakpasi Mayamna, Ahamada, President Rule Kaziam, Kina Meva, Adu Handaki Matang the President Rule Lakpana Parani Harame, President Rules in neutrality, Oyadra Habado, expect Taurubasing do Amata Pandre, Aduna, Amuk Akoi Miamna, Hausi Pamisi, Hanagi, Akoigi, a popular government, a Malay Badu Pame. Adubu Ladiba, Sigi Pibam Sidadi, India, Heidi President Rule Dal. Gi makada later banina India government direct mana yenga later banina every decision say India lengang na government of India na laura aba matung dai khogi haiba khogi leader ma khanbagi phibam da later ba kan sida hauzik phawbada sigi phibam yoro phawba khogi lairiba legislature singsina MLA singsina amato oina punsin ningdabagi achawa mi makhak thabase ngasai signature the 49 gi manung da 21 30 28 le mori bani sigi matang da oza punsin ningdribagi maram je oza sangka sar masi oza sangka sar gi mota kan thamdini madu leimana hangbadu yamna chumi adu akhoi gi leipak manipur si some normalcy da go leiramba taradi hujik moina political game tawnaba ama tawbadu kaide ba that's not the matter adu loina koki ama yauna chumna leipak se normalcy da leiba conflict se leiramda ba do hujik sumaina praja mayam wa da na IDP da phamda na ko adu tawba ya da chappa ya da leida da mahosa gi punsi kumna dum leiramba ko adu erdi Tauriba politics tauba game taunariba mayam do taujau kaisu kai dia buko maduna karimata akai besu leite magi ngamjaba haijaba dunia but situation haiba malaya buko there is a time for everything matam haiba malaya ba aduna aina haibadi huchiki aina hoina appeal tauning badi huchiki matam sidadi lepak asida yamna chauba issue amakak yamna awa che khang thenaraba ko kham thena wanaraba matam amaka khoi lepak sida khoi 2023 May 30 hawkhiba hoi chahi ani pharak khareba ko sigi chahi ani pharak laga sumaina mayam sigi problem mayam issue mayam awaba kaya leinariba marak sida de akhoina haibana pendaba nuaitaba tu leiramgani adubu normalcy da leiramba tarade situation se mahosa kumna leiramba tarade madu kaisu akhoi hairoi akhoi kaisu tauroi kaisu kaide haibane aba adubu normalcy da nataba hojiki leiriba situation da de adumaina aidi tongan ba kaino se sanaba tauba haibise tahoning de matam khara lepninge yaning ba ya yaning da ba ya pen da ba ya matam khara de punsalaga problem hana solve tawduna first priority da go oina thamninge haba maramdi nangi thangnaba yum amada mai kana chaklaga leyaba adu nangna dum yeng leradi ko karino ma nangi imungdo adugi imungdo nangi enemy ne o nangi jati nate or agi sagai nate o agi imung nate na nang yenglaga leigadra adu da mi sira kablag leiri ko adu erdi nangna nang yumda leiraga tawda nang yumda su nuksi pairaga mai do chalakani adordi nangi leka amada mai chakre haira tarade ma sagai tongalamba ya tongalamda baya magi aran badu la leiramba ya leiramda baya maduna konna bijar toroidro mayam changlaga ising parting amama su puthораga mai do hana muthaloidra haibnida adordi mai du muthapa kanda magi imung mai chakpado yumdu kangani mi su kangani adum yengdana leira tarade yumdu loina turani chal loire mi su loina mangra turan chakrani natra aduki situation da compel tawba haiba ma khallayaba aigi pemba pendaba nuaitaba madugi wakhan yamna chaujaba adumba leadership ama leader ama oibio haibani da koina haijabase hairaga haimalle haiba ko aduromda di yamna focus tawda bukumna oyaba adordi hujik manipur se da akhoi yengse aba issue se ko yengse aba karamba mong da akhoi leige haiba ko karamba mong da lege yamna sathire adu kadai digi hauge khange ko adu haining de adu hairaga ko adu ga tawroriba thororiba se maram chabadegi amarom da thoke na thorakrabane aba maram di manipur da leiriba problem se akhoi mayamna khange ko si kuirabagi problem ni akhoi gi influx gi problem lei infiltration lay illegal immigrants mayam lay ko aduga khoi gi ching patana ngasai gi popi thadana chahi tara se sumaina lakhre adudegi di amuka
ड्रग्स से मणिपुर से गोल्डन ट्रायंगल अमा ओइगदौरे मसिगुम्बा क्राइम मयाम सि लेबा लेपाक से कुइरे हबा कुइ खनदे चेनदे फुनदे खनदे हानदे हाइबद वानी अदुबो सिगुम्बा अखोइ मणिपुर दा मसिगी एनवायरनमेंट सिगी करियासिरा सिचुएशन लेरकबसिदि कुइरे हबा अदुबो हंदक सुमाइना लेरिंगे सिदा मादुकी मरमदु तमना 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 इशू अमदा दक हैना तौरकपदगी बंग हैना मैसे चाखरे हैबनिदा अदु ओइरदि हुजि एमएलए ओइरिबा सिंसे करम स्टेट के एमएलए नो हाइजरिबा को मणिपुर की एमएलए नत्रो अदुदि मणिपुर दा हाना मै चाकपदो फर्स्ट मदु हाना मै प्रायोरिटी पिरगा हाना मै अदु हाना मुथपा म चंगद्रो हाइबा मैनु मुथल कांदा मदुगी अमा अमदुना कोना मदुलारगा तौजगदबा होना जगदबा पोतने हबा तो हुजिगिसिदि मै चालिबसे तुम येंगला मैदु चालमसुनु आया सोंदा मी अमा उनदबा यादे सोंदा आइगी मी अमा लोहोंबदा आइ हाना यावदबा यादे हाना कावबनेना हाइबलोमदा थाइथोरगा तौरगा चटपो मो मानदरो सि यामना प्रमाण को प्रमाणदा हाइबनेना हाइब एग्जांपल नेबा अदु मोमदा अखोइसि मांगख्रे अदु एरदिंग साइना हाइबदु होजिक गवर्नमेंट नहान रिजाइन तौरो रिजाइन तौदे को हुजिकि तौख्रे तौख्र मतुंगदा पीआर थमख्रे अदु ओइरदि अतोप लेरिबा मयामदुना अखोइदि मिस्टर ए द ओइहनिंगे हाइना डायरेक्टली अदुम चटपिरो हाइबनेदा प्रजाना अदुना हेना को अदुगा ngasai आदा अखोइ गवर्नमेंट अमा थंबियो हाइबो मुहुतदि सिद लैरगा प्रजा मयामगा कोऑर्डिनेट तौरगा प्रजा सिंगा सीएसओ सिंगा वारी फजना सारगा अखोइ करमाइना फाप तामिनसिरा अखोइ इशू से करमाइना को लोइसनजरा हाइबसे प्रजा द अटैच तौरगा चदमिना बरुगा अदुगा प्रजा न सि तो पामे हाइबदु लोमदा अखोइ अमत ओइना को एमएलए सिंगसु प्रजा सु अमत वन वॉइस ओइना अखोइ से बूस्ट तौबा प्रेशर तौबा को सेंट्रल गवर्नमेंट द हाइगे हारसु अमत हाइ मदुदि अखोइ लंबी दुदि याकपा हाइत्रेबा सुम एमएलए सिंह तोंगाना अमा चले हजे प्रजा सिंह तोंगाना अमा चले मरक्त सीएसओ सिंह तोंगाना अमा चलेबा इसे से ट्यून से तोंगान तोंगाना सलग चलिएबा अदु ओइरदि कमाइना अखोइना फजब लेपाक अमा सेंब ngमगदबनो मै चाकलिबदो प्रॉब्लम दो अखोइ कमाइना सॉल्व तौब ngमगदबनो हाइबको अदुना मदु अमा लाक्चरे आइना फर्स्ट नना हांगजाबदो द थमनिंगबने मसाइना ना हाइबदो द क्वेश्चन अमा खै याव पीआर से हाइना को आइना हाइनिंगबदि लेमा PR हाइबसी अखोइ पाखनिंगाय लेते किनिंगायसु लेते PR is nothing PR हाइबसी constitution काइनो अमने एक अमा द constitution article 356 हाइना लेबा article 350 article 20 article 3 हाइना लेबो मो द article अदु बो मचा article अमने अब करकी तमा करीगी तमा article 356 थंबा state अमदा government ado crisis leiraba party duda crisis leiraga government form tobu ngamdaba kanda temporary gi PR sin central government de aduga people akhoi democracy le pak de ngahatang minute second ama phawada mapu leitena hangba yade ko pung ama phawada prime minister leite na leiba yade ba ama in charge ama leigani ba state ta adu tu khrena minute tara kun se gap thamba yade ba madu chana bini ba democracy gi ko adu gi tamakta party adu gi leadership crisis leiringe da state adu da yengsaningai gi tama matam khara temporary ne ba PR se long oina thambasu yade ba ko ado matam khara gi ni अदुगी तमक तो PR थंबनी नंबर 2 स्टेट अमदा लॉ एंड ऑर्डर से फजदरबा कंट्रोल आउट ऑफ द कंट्रोल को मदु चप्पु कांदा PR सिना डायरेक्टली को मदुगी एक त यावरबा फोटो तो अदुगी तौबदेगी अदुगी तमक तो PR हाइबनी हबा डेवलपमेंट अम PR द थंब कांदा तोलो पिरोय हाइब यावदे हबा PR थंब कांदा डेवलपमेंट पाइखलोय हाइब यावदे हबा PR थंब कांदा गवर्नमेंट की अदु तौरो हैवी लेते हबा ऑफिस कारो हैब लेते हबा लोइना चमने हबको अदु PR हाइबसी ngai लेपाक अमदुदा गवर्नमेंट फॉर्म तौबो यादबा ngamdaba matamda matam khara gi yengsaniga tham adu peoples the wahan badi ade haiba praja da de kaino oina thambadi ade adu gi empty da go ani shuba the crisis to problem do out of the control situation do control taubu ngamdaba matamda PR do na impose tawra kanda situation do mai do muthaninga haibigini aba sida akoina PR haire de negative the khak the khale aba no adu pot to natte but aikoina lakchaba question di democracy amna chauraba leipak amada tangai phatabada
thamba wani PR kari ki tama thamba no maram di people ki representative lady hai ba natra akhoi na hangjaba du de ngasi MLA leite hai ba taradi madu PR thamba du chumi ba but we have 60 MLAs without any problems what is the problems what are the problems of the MLAs ngasi MLA ki problem kari lege tate huji MLA ki problem kari lege am ta hayo ni lema nothing Laitaba problem laitaba duda. Karam na problem thohali bano haibane da. Ado ngasi akhoi na haibade chap chana government ama popular government ama run tawba yaba machine suna lay. BJP ki party the absolute majority party ka MLA lay ko. Yes. Plus NPF na support tawri, NPP yauri. JDU su yausali. Independent Then why this democracy or this party why they cannot form the government haibisine aba so aduda conspiracy oirabra proxy oirabra haibise akhoi suspect tawe aba ko adu potu khaktane aduna madu leina karamaina government PR du thambano haibigi question ne aba okay adu su chakrase dahi ani pharak pagi mayam na PR thamgradi PR thamladi situation je khara phagani haina hairak pagi thamgre phare PR thambadegi administration da amada improvement tawba khara so dum uwe akhoina ko on the other side PR thambadegi praja gi awaba kaya so thena da basunate ko hana leiramba transfer ama da tawre aduga bill thadok khatu da bado yamna mungna yenglaga thadok pi de haiba gumba aduga ngasai gi program policy tawba hapa mayam je changes tawbi khiba cancer tawbi ra khiba aduga Grievances labor, grassroots labor mi, remote village the labor mi singna, ngasai direct chief minister governor unabang amdaba, ngasai mantri mandol MLA leading the day, mark on the direct unaraga problem to tauraga, phone tauraga totna tawdana tawbagi, madugi differences khadi lady abako, adu yamno kuira banatri. Go adupu 1 point ngasi akoina PR thamlaga, ngasigi PR CD hanagi thainagi PR mandre. Go 타이나게 아코이 안가와레 사나와레 사나얌 퍼저버 타입다 후지강기 사나디 아두니 마탐 하베디 자가사 아두기 뽀뚜네다 하디 미얌나 프레시던트 룰 기나리제 타이나기 PRCD 미파미푼 톡러가수 티바 칸기 칸데가 하베기 아키범 각 레이너람바두네 타잔나 룰 또바 마두 센터나고 센서리티 오이나 떠럭바 아두 후직시디 PR 탐로수 센터세 두 폴리티사이즈 또보 모응다 아마 야우리바 생다바마 아두 아이 하이게바 아두 기네 아두 후직 PR 라라가 su control se tau da ba pya la ra so irang se tum thok pa pya ra chal la ra so huji free movement thamba ngam da ba pya la ra so huji khulai lo na phakap ngam da ba pya la ra so huji drugs da tum phan na lai ba pya la ra so huji nongmai pai ra ga threat tau ba tum lai ri ba pya la ra so huji mi ngong da kap pa ya ba kap li ba pya la ra so huji akhoi free da chap pa ya da ba sikum ba war di karam ba pya no hai bi ki question ne ba akhoi na thamjari ba di madu di central government ki lab ses ne ba natra madu di PR has di directly central government na governor ki chief secretary ki through the implement over administration control over both ne haijari ba aduna hore governor the chief secretary the haiba kanda koi home ministry na ayaba pi de moi ki direction matung ina tawbani hairakani soidana adu erdi akoi na central government da hairoidro akoi na taisaloidro do aduna sai PR da ek piri ba power enact piri ba mayam do chaila biro haibne da chailai ro haibne da adu chailai da bidigi hojik PR maming di PR oiraga masai akhoi gi government ama thamlaga politicize tawna bo mong da tawrakhre ba ko PR di oiba maming da manung de di masai michan minai khai bo mong da khitang amu ure ba natra adu mapan gi mina head of the administration department oibidegi ne ba makok do adu mapan gi mina oiba makhai sidi akhoi maramrata lema khoina khangdabase masigi positive le negative yam le aduna maduna tongana ma chakhre ko anu jeina lakchaning bedi PR thamba gi tamakta akhoi di karimata thamoida chinaba adu ada leite adu chap chana tawbiyo ko PR na tawpham thokpa ek constitution na power piba endorse tawba empower tawbdo madu chap chana thabo oina baikhat piyo adu erdi akhoi yamna phai akhoi di adu da chakani haba go adu PR hairaga chahi mari ma thamba yabadi nate only 3 4 5 6 months it's nothing akhoi patient labor tai but if PR is not sincere at all why should we not raise the question this is a democracy nation natra adu you pot ne haba adu you pot ne and other thing is
Kasai party absolute majority lere MLA mayam think na yamna matik chana lere aduga madu leina tum maram chada na thamja leibado kari gi no haibi gi question du khakta ne ba ko ana PR haibi se akoi na serana logunu adu bo je ki PR si da ketang seng da ba khra yawe madu de akoi mayam na central government da akoi pressure pi ge da bani last root cause akoi gi lapses se kari no erga lema bo je haibi do mase amna haining de hairaga MLA sing khra se I the no item book come to way. I don't say how would the hyperdo. I quite the leader among by still walking crutch over the galley. Donald Trump, the president Heka Kibukanda, Hana Lady Ba, President do Kadra Suma wishes be. Maggie, all taking program the ceremony the go. Mahoy Mayam Yauraga dum lie. Down a Mohoy the go. America the young Libu Mayam. Munavayana but debate on the show any kind of topocanda de pull up leminaya boko, pull up chalaga, Moichamine, a question the leader way by sin a wakan chobungam do Carino. A question the Anna wakan sin name na my yauro de ayaure, Madu the yauro de ayaure haiba. Ado the MLA not the boy, the Adushu way haiba. MLA or Haiba City. Party Tongangera, Magayana, Briana, the Rakwe Kange, Maduma Tauta de 60 MLA do, Egna Piriba, legislature, go, Manipur legislature assembly ki Ek Makata, rules Makata Piriba, constitution Piba, Makoisi legislature ne haba, law making body ne haba, MLA 60 duna, Manipur da Piriba. Constitution the period of power do exercise to ro hiberneva implement to lepak shemo now people public to safety safe to holo property safe to holo adu to ro hibiki legislature I said more empower people never adu already nanga ya na de hibiki lomda question to lakte habeneda when the land issue comes go when the state ki problem issue lapu kanda de MLA do the Adu ya de na akhoi khaina ba yana da ba mathau du su ta de MLA mo wai ba se phajana ma ninthi na khangba rule na thau tai ai praja mayam gi seba to ge nei mayam na thagal ba ni haiba gi wakhan da ko MLA do adu gi kender wai ba ya adu gi kender gi khakta na te adu di shoi gre Manipur apun bagi MLA ne adu ding sai magi water rule na khaithok pagi aina adu da nang na constituency aina constituency tongan ki bowane area gi matungina adu punna mak to elect tawraga mafam dei khagalaga MLA Manipur gi wehan bane haba adu di aina mana MLA weri bese Manipur praja pun bagi ne nangi kaino Ketriko ki MLA way na Ketriko ki khakta way na focus on chakradi Jiribom ki MLA ne Jiribom the chakradi no he's not deserved to be called MLA ko akhoi adurom da hojik politics adurom da sana khreya ba aduna akhoi na haibadi please keep aside please remain silent for all those you know the difference that issues differences ko madu du thamlamo but Manipur da hojik mai chakli Mai chak pasi de cookie na chume lale mai te na chu ai hairoi adu gi pon na te mai chak li eb se mayam na khangre adu di mai burning tori bado how can we solve or how do we solve Garmai na khoi solve to sera hai garmai na mai du muthak sera how can we put the water in the burning fire go madu gi pot to the loina MLA ma party na mama pura ga changsalo let them unite and stand together and solve the problem. Maramdi, Hajim Manipur lady problem solved by say this is the wisdom for the future generation. Masi tung the laka da bagi moy leader do yam wish akang hai leader ne na khoi na kau gani ba. But masi problem say MLA waina 60 MLA se na solve to bungam da na asumai na dissolve to thokra ba election lak pra ko next generation na laka da ba mi na Hojiki MLA way ba singse kamai na kaugani adu gi longta phajadab do isi da haining de ko during the period or tenure of this from 2022 to go hairakani all the leaders Manipur ko haibadu claim tawrakani lema madu pot to the nungai da du thamo mai chakpu do hana muthapiro aduga laipak se semo
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯌꯪ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯝꯇ ꯁꯦꯝ ꯍꯧꯖꯦ ꯀꯟꯍꯧꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯦꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃ ꯇꯩꯁꯜꯂꯒ ꯊꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯩꯔꯒ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯅꯦꯠꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ 하이나보 와네 아이 머니푸르 뭉시에 아이디어 머니푸르네 아이네 레바키네 ngangnaba wadane they are the betrayer they are the seller they are the betrayer 뭐 용토부 싱도 먹고이네 그러나 티네 보도 마파마가 넬라 잘라 파바 아마다 네 잘라가 티들 아이미 마얌 레베 야로이더리야고 아도나 first priority pick the city 마사기 first wrong 데 하이 그래고 또 호직 뭐이나 아코이 government 아마 셈비오 하이버 따라디 마사 하이버도 strength क्या लेबनो सोई तौरगा leader अम्मा फजना choice तो ना को choice शू तौदे अदु शू तौदे अदु दे हुजी analysis तौबदे majority अमु ओइदे अदु न मसीदी अदुगा home minister द फजना appointment law prime minister नौरगा वारी साबा ओइरदि फबा चुमना application अमु सोई तौरगा पिसनबा हाइबसिदी मसाइना हाइबदु दको यामना light ओइमले सिदी अखोई मी तरा नसु सोई तौरगा अदुम receipt चनबा याय खोई forum नसु दुम पिसलेबको अखोई नान दिल्ली चपसु आइजु पिसले मणिपुर द गवर्नमेंट अमा थुनको थंबीदब तारदी हजिकी प्रॉब्लम से यामना अमु तोंगानबा मोद लाकदब माले हाइबगे होम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर द अखोइनसु थमेना को anybody can do that अदुदि तोन पदोब याय but आइना हाइनिंगबदि मोइदि elected mandate legislature ने हाइबो so please use the legislature power. Please use the legislature that you know how to strain or the logic or the anything whatever the constitution has given to them. Ko constitution the pikiba makoi the pikiba legislature singna legislature gi mathau to bio haibaneba. Ado hoji ki city legislature gi mathau na teba. All becomes now it's a political game for some personal gain or whatever. Ko Karino, what it's so Kari Kausera City something playing the game to gain something or to get the benefit something. Go. Adu oina dum lere and this you know shall nothing to bring any shall nothing to change anything. Karimata ahomba ko leroi. Aduna hoje akoina haining bedi MLA Kuntraduna committed waiba taradi conviction waiba taradi MLA Kuntradu, let them stand together and stand for this state go. Akwai do togani, adu yaro akwai asid togani, adu government shamhalu habitaradi will be resigned. Adu ki option to pio na. Yes. Adu tobang am dabat taradi akwai na kamay na trust like dabano hableda. Adu hujik chahiya ni abse phakiro. Adu hujik Prime Minister intervene to government shembiro leader the withdraw natradi akhoi resign tawrani haino open oina chonthona kari resign tobung amdaba that means he is also not a sincere he is not doing sincere work chamanare aba aduna central government na sanari bu pot kumna moina su se da sanabu pot oina we aina hairi base kanas intention laibegi MLA du hunda boi nate MLA mayam ai dum tinai chanai afaba MLA mayam su yauri ai mayam su yauri appreciate toy but Kangba mana haibadu silent oina tumina ko load laga magi talent do sijina thamkhradi adu di useless ne habo anu sometime larik haiba mi amana haibadu larik amna haiba khangba mi duna silent oi khra taradi ko akhoi lebak tu adum greshra wathok yamna thoe lebak tu yamna khanna chenai adu kari gi noiraga akhang ai singna silent oi bede gi ne hayabo so now this is the time Go. This is the right time. Our MLAs, the present MLAs, go to raise up and you know speak the truth. Okay. Aduni. Thank you very much. Loshila padai ozatum sa da lag sege. Ozatum sa nakalamerom da ekhigi popular government amalai ngai da miyam gi kholausi hanagi ekhigi former chief minister Nongthambam Birensi ma moral ground the resign ta ugadabani have si ahamba plan e hekta harage adune ba aduga PR lakpana pharani PR lakpana pharani have si ne ba miyam na pamnaram base adumakpu miyam na pamli ba khogi hanagi popular government pairam me khogi CM Nongthambam Biren resign ta ugre adagi president rule la e haiba miyam gi apam ba si la e la aba matungda haiba si workout tawrak tabadagi amu Anova Kamain Togdana Hariba
president rules is okay pamdre masi workout tawdre akoina khalamba akoina expect torambadu masi karigumba awon bambo poraktre haidana mayamna mukhanare adu masida mu lakchani ba wafam de jatumsa laiba khoigi MLA khaptana tana khoigi miyamsu constitution se trial da dum thambagi mawong kha urapa article 356 se laga farani haira me hoji article 356 de akoi kariyani masi mayamna penadre housing na mu popular government ama amuk la agadi akoi laiba lamdam sigi conflict asigi tangdu laita basi popular government ama la agadi amuk lotion bangam lagani nam hairiba hana popular government do lairingai matamda pula punna miyam punna laiba MLA sing punna president rules il laktana ba laiba conflict sigi waro shinama purakna ba hona hobagi mahuta adum constitution bog hidden trial process tawbagi achawba mami makha mansal e oza tum sakari thambini ai loina di habi du ya janing de yaning de kaino ha mutamda akoina go peli na traga pen de na hongdo hongjin to ya bu sunate matang chadra gadi de atopa mna hoji popular government ama lakadamni lagadi pharani habji karai dige voice thokle ino adinga pasi sini ko moi kuma thoina daga sam thare ngasai ai haije gre ko moina kari gi damakta akoi gi civil society organization da kari gi tainari no civil society organization na popular government am legedabni PR thamji kana na thamno akoina elected MLA singa thaman bani moi to sa ta dore ka sikari karai da hagi habasi moi apa madum haibiu moina hagi hai ta di tasena kari hagi ge honorable birena resign to mutam da ai resign to mai apa ma khar phungdo mina si to hojik to rei bra to de to ne demand to budi kai kai ge MLA kuma to isna PR maram de no ngam do ri bra de mokhoina laiba lam henba singduna no mai kapthari bro khotari jo moina popular government am la am tam da kar ma power gi makha de kari chalai do ri hana khangar ni karam ba mechanism na constitution mechanism na kamai to na external aggression si kamai na moi theng ga do ri ba hoi internal disturbance modi theng na ba ko adige minister of home affairs da phane am na hair ga su na sa gi NIA gi da drone si ji nei ko chai ne yam lakra ba ne ba si gi mayam je popular government na kamai theng ne do ri ge aduna taseng na akoina hajin ning de ge no da moi gi wa kara hai ba matum da atop si na ji kari gi no moi gi ba demand nam tok jo na kari gi civil society organization na hoje kano kuku mina hagri silai ji bo moi gi popular government gi dam tar hoje chap chana kuku mina to ji manipur gi marai ba mo lem na ba ne center na sanari ba irang ko adu ga taseng na ta di PR se amon da ga di phai ba hoje PR se hana yam pharami action general tar mi hoje ki phai hoje na kana gi phai gi la lam men ba kambu gi phadok khre ba hoje na moi da shok tre moi da action nam ta lokat tre मोने लमेन थिंग जो कम हाइबी द्रे yes खरा तौरम बजु को मेजर पॉलिटिकल पार्टी में तो वो यारो है ना थिंग जंगरे मो जमा ना थोकरे बा अदि सुबुदी हौजी के मेले सिंगसिना स्माइ तौदना सि गवर्नमेंट ना थोकिबा तांग निपान दि फ्री मूवमेंट लैगा हंगदम ने हबजे मसि के करी गिदम त थबक पांगथोक्त्रि ने दो तो कांदा लोइना मक्से सबसाइड तौरगांदा ऑटोमेटिकली पॉपुलर गवर्नमेंट लाकदम ने मोने के अदो हौजी मोगी जस्टिफिकेशन दु वानी दा जस्टिफिकेशन से कंते नती बा PR नोइना मथौ तौद्रे PR मथौ तौ नोइना तौरदो बदे अखोइ उम पांजरे हाब नते हाबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम चोंथोरे अखोइ gi mathakda kano अखोइ दा ताइसेल लकदोरे सिदा हाइरि सिनी ने अखोइ gi kano Shanghai Express na yam phajana atra hal सिनी ने स्टेट असे नौ न मु पाम दो थौदो सिंग सि हाइरे को प्रेसिडेंट रूल थमगे मायक तो फोंग थोलक तो तो जे वाफम से थमलदुना लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना प्रेसिडेंट रूल थमगे मायक तो फोंग थोलक तो यानिंग दबि खोलाव लावरले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना स्टेट असे पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमनब डिमांड तब होरले हिराम सिगी मतंग दा मियाम gi khongjang lakwa hore amde MLA singna ko lengak semna no honna de haidna cheiba horle manipur president lum thamlokba asi i texak khudum majority oriba party gi MLA singna pugida bani hairakle habsi karai da haigre ge ba mayam da pida no na thok to habni ta thok to hoji kemta na ti hoji PR la PR lakwis de PR na yingjin na da usin na lai ba paje no jo thokla ga law habne ba che so sing sina tawlu thabuk che sumaina no di to buya da ba habne ba
करीगम PR लाकर मतुंगदा तांग निपानदगी फ्री मूवमेंट लेगदबने हाना हुजुक पवे तुमिना येंग सिनदना लेजी कइनो ओपोजिशन ने लेबद मोय अमा अनि खंगना एस कनो सीजन अब यारोय कनो फोर्थ सीजन अब यारो हाबिदना इते यारबो करीगदोई फोर्थ सीजन अब देनो मयाम की को आर्टिकल 19 को राइट टू लाइफ मांगल लबा 21 मांगल लबा इक्वालिटी मांगल लबा अदगी फ्री मूवमेंट मांगल लेबा सिंग से करी के दम तो फोर्स सीजन रगा करी दम तो एक्शन तो होई नो बा बस एमएलए सिंग ला बिबिया दब्रा अदो अखोय द करी के दम तो सीएसओ सिंग से ताइनरी नो असिना मरम ओदर तो आम इरांग थोड़को यान लेब मखोय की पॉलिटिकल गेम जो गिमिक साइब तारे को अदुदी हम कने दे हाइनिंग दे अदु गुंबा मानबा म तोरपसिदी फते अदुगा मखोयना तब मतमदा हजिक प्रजाना पामसिद कइनो हाबा मतमदा हम समना हाबदा मोय थोलागा हजिक तौरिने तंपाक्तदी नोमगी मी फाबा लेप्तेने कना कना फारी गेबा मपा आददी फाब्राबा आददी सौगलगा लेबा मसी तौबिगनो हाबनेबा मसी तौबिगनो आगेदिसु तौबियो तौगे तारगदी नत्रगदी मानब मी अमा येंगदम नमजिदि मानदब मी अमा येंगे हाबा असुना कंदा तौदना कैम हाइदबा लंबेन थिंगसु कैमता हाइदबा सोमना कंदना को पंपा द बाबा को अदन सी गुम्बगी पोद म थोलको मसिदा एमएलए सिंगसिना थोलागा मसी तौबा यारोय मणिपुर की सिचुएशन दि सिनी नोय करिदमता परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम जे ngasi ओक्दना एक्शन तौद्रि कैगिनो नोय लंबेन हांदोक्ति करिगिनो नोय खुलाय खुंगद्रि कैगिनो सु कराय सु यानिंगदे हैन मोना लौनिबा रिजोल्यूशन नत्रो असेंबली दा अदो हजु कैदोग्रगे जे मोय हांबा यादब्राबा सिगुम्बा तौगदबनी अदो ओना तैनना मखोयना पावर पाइनिंगबगिदमता CSO सिंह ताइसिलगा CSO सिंह अखोइदा कनो तौदोरे अखोइना PR लाहनबनिना अखोइदा ताइनरगदोरे अखोइ मो गवर्नमेंट लेजेगे जो सिबु जस्टिफिकेशन लने मोय CSO सिंह मो करी CSO सिंह तौरिबो पोचे मोय अंडरस्टैंड तौदेबजे ताकु नत्र CSO सिंह ना हारिजे ओगुमे वारी साब चते यादे याउदिसि कैगनोदा आर्ट थोक्तबो वारी ने हाबने नखोइना करी गिनो याम समना द वारी सुंजा साद्रगसु नखोय के तौम तो थबक तो तौ हाबनी तौर मतुंग द वारी साबा नतर सादबदु कोन लाकने हाबगी इंगित नेबो मोयने पिरिदो तसेंग ना हाय तागदि नान पॉइंट तरु पुथुगरे पॉइंट तरु के मतुंग इदा अस अखोय गिदि लो यारमे नखोय हारमे मोय गेमते यादे यादबो मी सिंजे कैदोरगे भुसवाद अदुदा लंबेन हांदुपो ngam हारे अदो कदबो हांदुहन्द्रि नो माने ngam हाय तागदि करम निमि थादा हांदुकदोरिबा अदु तागदि नान तांग निपान थोकिबो ऑर्डर से कैनो अदे तागदि अखोय कॉन्स्टिट्यूशन कन्सेना मीटिंग याम चांग चांग तौरिने Constitution थुआबे मतमसिदा मोय गई कदुइ तुमि लेनोबा Constitution कन बाइसे कइनो लाइ अहन बम Constitution के लाइ अहन बम लेगा मदुदे दुख थामै थान बदराबा मदुदे यारबो प्रोविजन मयम द एनफोर्स ऑफ नत्रो अदु एनफोर्स तबो मतम फोर्स सीजन बा यारोय हाइबिसि करी नोबा कदुइ फोर्स सीजन अरु देनो होजे पाकिस्तान ने इंडिया दे अटैक तौरेने से अखोय फोर्स सीजन गदमने हाद मयम लाउरेने ओपोजिशन जु करिसु लो यावरगा अखोय इंडिया गवर्नमेंट तौद अखोय मतेंग पांगनेना अदो अखोय इंटरनेशनल फोरम द चलगा कप्पु गद्रो मोइना टेररिस्ट लागा अखोय कनो तौबीरे अखोय किता कनबियो हारु गद्रो सुमाय तौदरा अखोय कि लंबेन चतप यादबसिद लम हेलिबो कांगु चिंजे करिम तो फारगा करिगी वर तबनो हबा करिगी दम तो फोर्स सीजन ऑफ द करिगी थिंग पिबनो सी एमएलए मयाम जे कुमातो इसिने ची एकदे बिउने सी सुमाय तौदना तांग निपान द थोकिबो फ्री मूवमेंट लेहेंगदम जे लेहेंगदबनी मोय फाबियु अदगी सु कंट्रोल तौबियो हाइना त इउने अखोइने असेंबली दसु अखोइ रिजोल्यूशन लरमने सु जे कैदोग्रगे सु की केडर सिंग जे कंट्रोल तौबियो मखोइ जे मोय मे केम त थमजनबियो हाइना कदोबगी डिमांड तौद्रिनो सी तौरो मतुंदा पॉपुलर गवर्नमेंट दि मथंद लाकदबने आबा सी हम समना हाबद को सैगी अखोइगी अइना तौबम थोपा थबक अइना गुली चारम मतुंदा अइगी अनाबसि फजगदौनेबा को अइना गुली दि सुंचा तादना नहानबिनो हाबिदना दि याब नतेब दुमाय तौदना अखोइ को लोइनमा अखोइ लमदम सिगी मी ngaतनी तसेंगना लम हेलिबसिजो अखोइ हौजिति खंगे अखोइगी मनुंगदा 100 ta 100 lam henbidente auji aini am hangning pot khare le ko khangda hajik अखोइगी तंपाक त लेरिबा आईडीपी सिंगसिदी कराय देगी नो करी देगी नो खंग असेंबा आईडीपी बुक लेहंदे अमिंग कथत प्रेने कंप्लेन तोरी चिंग द लेरिबा आईडीपी से कराय दे लाको नोबा कराय दे लेरम देन कमाइना आईडीपी ओरि नोबा सी आइडेंटिफाई तोर बाबा द आईडीपी मत नान सिरम बदो बर्मा मजा ने अदुन कमाइ तोरिबा चिंग द लेरिबा आईडीपी से कराय देगी लाको आईडीपी नो इम्फाल दगी तसिन हाते दे मोजे इम्फाल दा युम लेरमबा सिंगदुगी ओइगिदरुनी नत्रगद पेरी पेरीगिदु ओइदरुनी अदुगम बोजे करी ले अखोइदि लोइनमा
तंपाकी लोई आइडेंटिफाई तब गमी अखोई खबर दसु लोई हापी मोगी दी कराई न मोई दौजे असि रिफ्यूजी कैम्प मोइरबो कनु तौरेबा इल्लीगल इमिग्रेंट सिंग से लेमना चाक पिजनबा मणिपुर की भी ओंथोकनबा पोट लाबा मोगी आईडी चिंगी आईडी बीसे अदु मसी करीगे अखोई एमएलए सिंग करी लाउतगेबा असि लाउबियोबा मरमदि कइनो दा होजि याम थुना अतोपा पोट अमको अखोई डिलिमिटेशन लाकदोरि चकाय बेम लाकने बसी अदुना याम सबना हाबदा Honorable MLA सिंजे they are representative of the people मोगी मथौ दि करिनो है द लॉ से फजना चलन बदुनी ओ अदु द लोइनो माय लाचनी अदुना फजना गवर्नमेंट से पॉपुलर गवर्नमेंट लेते हाय तार जु सेदो गवर्नमेंट की टाइप ता थंबियु अदुम खनबियु कई तौसी के पीआर गवर्नमेंट लेरिंगे से डिमांड तौबियु याम तोइना गवर्नर उनबियु गवर्नर दा कदुगी थंबा यारो देनो आइना तुमिने सुम लेगा नंग फते आइ उम खोंगे हाय या ब्रो सिबो अखोइगे से लीला सानबगी अइना मो मको ओय मानो मको हाइबे मोंग तबो या ब्रो सिदि इज अ वेरी सीरियस मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नाते ने कॉन्स्टिट्यूशन नि मखा न त तागदी हजु होंबसु या ब्रो हेक्ता कक्थत या गद्रो हजि पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकबे याबगी मतम ओइरिब्रो न हजु अदि मोय अखोइनो गवर्नमेंट सेंगे दो खै नसाइ लोइनो मक्सिदि लो यानरे अखोइ गवर्नमेंट सेंगे न दरगा साबो नतेबा अमका गवर्नमेंट अमका पुबिरो हाइबनेबा पॉपुलर गवर्नमेंट पुबिरो या एमएलए ने मोइनो ओइ कनाम पर कदेबा प्रादि कोल पर कदेबा मोइना मथौना लेना मसिंग सुगेर सुररा आई ओरगे आई निमित असुक नि पियो आई फ्लोर दा आई कना मेजॉरिटी उलगे अमै उलुदना अदु मम चंगे बा अदु बो होजिकती अदुगी मतम दि नतेबा मरम दि करिनो दा होजिकती पीआर लेरिंगे सिदा अखोइगी पॉपुलर गवर्नमेंट तो ngam हाना ngमक्तरबनी होजिकान से आगी हाइजेगी बदो फॉरेन एलिमेंट चंगाबनी इलीगल इमिग्रेंट सिंग सिबो अखोइ स्टेट गवर्नमेंट तो यागदरो फॉरेनर एक्स सिबो खने त पंगाय पाइबे याब्रो अदुना सिगुम पोट मयामम लay अदुना मसी अदुगा आइना हाइनिंग बदी मोइना सि तबो मतमदा फदि याम फरे अमरम दाय तार दिमिना सुम लेम दोसो बदी करि मखरा को सेइदो तानिंगेरा तानिंगोरा खरा ngam बदी फरे को अदु तौदि सेइदो ngam मतमदा अतोपद थंजन बिगनो मरम दो अतोपद पिबिगनो मरम चाबा मद पिबियोबा नोइ बिआर से मथौक तौद्रे अखोइ पांगे हाइबियोबा करिगी सेसो द करिगी ताइना बनो सेसो न बु नोगी दमता पॉपुलर गवर्नमेंट लाहान बिनो कराइदा मूवमेंट तौरगेने तांग ओंगी मीटिंग सिबो पॉपुलर गवर्नमेंट लानो मीटिंग लो से अखोइगी लाइबक इतैगी लाइबक मणिपुर की लाइबक लेबननबा कनो मन लौसी रिजोल्यूशन मन लौसे न तौबनीना मोगी पॉलिटिकल गी पोदम तसु न सुनतना अदर मसी अंडरस्टैंड तौमिनबो फै अदबो मसी को खंगना जानबा गातनी वारो बिरमबसु याय अदु यारगदि मदुसु वारो बिगनोइना आइना सिगी मीडिया की थ्रू दा हाइजोगे मचे कोइना नुवाइतबा पर्सनली नुवाइतबा केमता लेजदे तौबुदबो कोइ से को मतम सुम थेंजलागा को कोइ जे को सन्द्रेमबी इमा दिंगक यौरे हाबदो इ फिबम दा लाक्सलपसिदा कोइ मदु खांग मंगमदना कोइ खरा खंजरबो उजरबो खरा हाइजबनी त कोइ पुन्ना थबक तौमिनसी को कोइ मयाम जे पुंजनजी पुन्ना थबक तौमिनसी अमा ओगी ओयु अमा अगरसु कोइ जे जुम पृथ्वी हाइबसिदा कोइ पुन्ना लेमिनार दौनी अतोबमना मणिपुर रेसिदा हिंमिनार दौनी कोइ तोंगाना तागे हाइबगी वाकनजु तोपियु को लम हेनबगी वाकनजु थादोपियु को अदुगा गवर्नमेंटसु लम हेलेबो मीसिंजे मसक खंगना कैसुम संग हाइबसे लम हेनबो मी थमननबनी होजिकती मसे रिहेबिलिटेशन सेंटर दोना लौरबनी अदुना सागी मतम खरा गवर्नमेंट मतम चाना थंबियु अदुगा वखल तहनबियु अदु होजिकी लैरिबा गवर्नमेंट की मेसिन हम समना हादन सा हेजबदो कोइ मणिपुर की इंटीग्रिटी दा काइबे पिरोय हाइदना साइन तौनगिबो सुनी अदुदा सु यारगा कोइ यूनियन टेरिटरी में पियो इंडिपेंडेंट कंट्री में पियो हाइबदि इसाना इसाबु मिनम हाइबदु थोकनी अदुदि तौबिगनो वखल तामिनबियु प्रजा हाइबसिदि प्रजानी प्रजा सिदैदा आइगी प्रजा मीगी प्रजा हाइब लेते अदुना आइदि सुमाइना आइदि हाजनिंगी अदुगा कोइगे हजिकि लैरिबा कोइगी इलेक्टेड अखोई मेंबर सिंसे मखोई पावर सिदी तोंगानबमनी जुरिडिक्शन तोंगानबमनी अदु फजना सिजान हनिंगी अदुगा पीआर ना करी दुई लम हेनगदो मोइनो लेपग लेरिंगदा करीगी नोइना पीआर लाखरगा ngasi bokta tang nipan dani ne moina keno haibdo sidigidi yaroi do ngasi bokta phagi dalije kari noina chalaga mudum de habi uduna ai masidang harai ojara Okay, thank you very much. I am nungajing asigi pogachari ba topic asida khoi gi tongan ba panelist ahumna masa masa gi ba warol kaya ma thambidana pogachari ba topic asibu yamna mapung fahan bi bagi damakta hanna khoi gi new tv gi ma kai tagi khoi gi uja sangka sar
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯕꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯟꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯔꯤꯡ ꯌꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯊꯝꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ 22ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯂꯒꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯪꯀ ꯁꯥꯔꯅꯒ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯀꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯊꯤꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 22 ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯂꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯥꯡ 3ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯁꯤꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯃꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯇꯤꯜ ꯗꯦꯟ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯦꯟड ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ